ngibingelele egameni likaJesu. Usozethe mic. Igama lami ngimphindile ngwakaSimelane Sibongo. Ngisuka eDrikopisi ngehlala. Njengoba ngila abazalwane phambi kwenu. Ngime esikhundleni sabosisi wami labadzala. Ngicabanga ukuthi kunekwethuka. Kulobufakazi lekufuna babuthule bomatima kakhulu. Usinze umuntu omdzala. Le uNkulunkulu asebenze ngamfundisi. Waphinze wasebenta ngasisi lomdzala kimi. Bebete ku night prayer ngalesihlanu mina bengingekho. Nabete ku night prayer ngalesihlanu ushothi umfundisi wathi ukuthi uNkulunkulu angiprofethe. Cela ukuthi bantu bete kimi. Nabeta kuye wamisa eceleni, nakamisa eceleni. Wathi bazalwane ngiyema manje. Njengoba ngimile nyalo kumatima. Ngicela ukuthi sikhulekele ngiyambuza athi ngibani umlogu lakho. Wathi yena ngimake ngoba make vele ungumuntu ohlala abuthakathaka besikuthatha njengoba ukuthi kuhlale kungiloko but kepha akusasingi lokho sekuguquke sitha sesita ngalenye indlela sesita ngendlela ukuthi thina sijwayele ukuthi make vele uhlala abuthakathaka kanti sokufihle kufa kulokugula lesihlale sine sikuthatha lula uNkulunkulu amuhle lugcobola la ekhaya la kuvete ebaleni wasinakathi Fundisi ngubani logula ke ekhaya wathi sesingimama nakathi ngimama wathi bazalwane ngicela ukuthi sikhulekene hayi kudlala lokho akusasinga ngami sekufuna thina manje sikhuleke mbamba ngiphakamisa tandla bazalwane nomakelo ya ungithwela wangidobha nganamake nganababe namuhla ngithi make ngesibinzi ngithi make noma ngabe sekafile kuyofana nokuthi umhlaba mina songilahlile ngoba lo make ungidobhe ngizula emgwaqweni wangibutha akazange nangalinye ilanga ngibalele ukuthi wena angutali wena ngikwathi nokuthi uqhamukaphi kepha ungithethe wangifaka esibelethweni sakhe ngilana nje bengithi ngihlele emagogeni nangihlele emagogeni ngosuku ngo12 kwathi thandaza mina ingqondo yami isekuthenini ngoba nginedinkinga letinengi mhlambe umuntu wami so sengingeni kanti uNkulunkulu simo sisemuve ekhaya bengidawuthi ngiyafika ekhaya ngithole ukuthi make kude ngithole ukuthi make kude ebazalwane uNkulunkulu uligcobola la ekhaya ngiyalibonga kakhulu ukhulekile mfundisi wakhuleka nebazalwane sisinakafika ekseni bafika ekhaya bathi kubi nakafika makumthola umnyama unje umnyama so uvele letinye tetindo lamtimbeni usilendo beyimkhama ebusuku kusho ukuthi umkhuleko wona ufika wakhumula lendo ekseni yaphuma ebazalwane angathi ngimela kulukhuni kubosisi wami namanje nani ngambheka uyakhala hayi ngoba kumnanzi abayi ukuthi abafuni ukuthola ubufakazi bayafuna lesimo lebasibonile mina ngicine mhlawumbe ngoba bangiqoqele bathi nje uNkulunkulu ngiphakamisa ligcobo la ekhaya ngiyaliphakamisa ngiyalibonga ngoba namhla ngabe sengide make ngositha lebesibhaqile sibhace ngemuva sithi sinegula kuhlala kukhona kunjalo kanti sekubhaqile mfundisi ukubonile wathi uNkulunkulu angithumele na inceke yami isheshe ikubone ngoba uthena umsebenzi ngoba asiphakamiseni izandla la sikhulekela mama wakhe ne sikhulekela bani ela ngashona sezinguwe lo ngakwathi ukuthandaza mina nje phakamisa izandla namba bayathandaza mina asengayingeni ufuna ukuba yiphathi khulukelani makwakhe nithuleleni manje khuluma kuphela mina ngikhuluma una ukuthi nami ngakhuluma uyaphila makwakhe uyaphila makwakhe nayo lento lemshisako iyaphuma nyalo lento la khona embhedeni nayo ke lento uyanyakatha lapha embhedeni iyaphuma lento lapha embhedeni la kalele khona nayo kulelumbo hayi khona abruta siyakhomanda nako ke lento iyasha kumakwakhe iyasha manje shout fire Shots fire! Shots fire! Shots fire! Shots fire!
phakamisa tandla